Uble janmit bersuk kemen yaki perlong baro. Kerjaan cuma dari bak pendap lang luksor. Berdiri rukungi kem komandar dan training in charge jaga subcenter tornado security agency abadon hangne Iooksi dan West Jaintia Hill District Jawa. Dan negeri yang kejonga pensiun apa iba dan penpena apa iba dan ukat kendai tadi penpena iba sikau arjara pulai dan penpena apa iba angin pelai apa iba iba form jong 7 batch training tornado kiba pas ke kelas pas cejerong hagerta ke bakat pra usau peusna berta hila banyo iba form hangne jawai Apo cyber jong MS nyam kabadon hakmat keket jong keng nang ba college jawai. Bila dak ikwa ila ban phone ro nomor phone jonga pra nyau pra arsan khandai a. Lane hai Shri W kawa pra iwe le ar lai ar pra khandai iwe sau khandai no. Yang ipidang som hai bi poro ibadon hari lung khasi Jaintia dan all Meghalaya naduki ikero maiba kero monde da auf form mana enon jawayo training suru khagen maiba na song de ibabon enon michik or misa ibabo enon khra chanabe yanon ibabo yanon maiba training center tornado security agency. We welcome you all, the people of Meghalaya. Thank you, Jai Hind.